barongera kwetegura kwetebekanisa Emizaano ya USA Elite Championship ubwo barikuboneza ibishaye birazanurwemo hamwe no gutegura imyanya y'abazana barabe bakoresa zakogura umuntu rwo kubanza kugira tournament outside Kampala. So we are the first country region to host this tournament, and we are very ready, as we have always been. Tukatungo kumanyisibwa towards the end of last year after Christmas by USSA kutukuza hostinga, kandi we managed to send our delegate kuza umunchiko za planning tugerezo twayetebekanisa mazima garugo ibishayi twagezo kubitebekanisa imyamya y'abana kuzanaramu kandi turorede kugira ngo rwakashatu bakika zako baramuze imyanya itwine itwetebekanizemo kandi baza kuzanaramo nambwe na hati umuntu bekanisa yitwatanishire ku makinge bishayi timeze kuza kwitabo mpakezi nizija kutandika kwika mwanya ugwa rwakashatoro ubwe mpaka zitandika harwakana impakezi nizija kwitabwa mutime zako ziri kurunje mpaka z'amashomero gase niyo mu Uganda yo no mwaka guhuire kandi Emizaano mu mpira gw'ibigere volleyball handball ubwo kupaka hamwe na basketball ni yarazanwe abwa TV West nda Alojas byamukama.